we are studying here. Our team is dear. We have a good year. We are drinking beer. We are very lazy. We are slightly crazy. We become the richest. Thank you, our teachers. Je suis toujours libre, tu es comme cuivre, elle joue les fibres, il est toujours ivre. Je mangeais pour vivre, du calcul calibre, elle lisait le livre, c'est pas à suivre. Das ist gute Kunde, eine knappe Stunde, wir am Leben bleiben, die Kantore schreiben, das ist meine Sache, haben ohne Mache. Spielt die Suche Bände, hat linke Hände. Él es buen hombre, yo no sé su nombre, bebe la cerveza, siente la cabeza, es entrada libre, por leer un libro, él prende coche, día, tarde, noche. C'è la casa vostra, c'è la cosa nostra, c'è il nostro decano, come vulcano, legge il suo libro, beve sempre birra, giorno, notte, sera, c'è la primavera. Сөйлетілім қазақша, табылады көп ақша, керек жоқ бізге наша, арақ және тапанша, керек бізге тамаша, қыз әйел яғни ханша, сайрамайтын басқаша, орысша мен қытайша. Сосын жақсы бір мұнша, одан шығасын қызылша, мектеп пен балабақша, береді білім орташа, 7-ші күн қараша, жиналады алаша, қуалады бір патша, төгіледі қан қанша. В Алматы 3 вуза есть у нас, старший, младший, средний, Аксует. Средний же живет в районе вас, аэропорт на Первой Алмате, Запад, младший жуз, Аксай, Тастак, авторынок и Автовка, старший на юге, Карловград, Атакенты, Бутаковка, Ловка, да. За столом собрались все друзья, сочинил я сразу этот стих. Ну давайте выпьем за меня, чем скажите хуже я других.